Točno čez en teden imam operacijo. Jaz sem nazaj v normalnem snemanju spet. Se mi zdi, da itak moram se malo zamotiti in tak. Danes imamo v planu, več stvari bomo videli, koliko mi dejansko rata, ampak rada bi naredila paradajzov mezgo, torej pač ful imam paradajza in ga ne morem toliko pojesti. Rada bi mogoče celo vložila par stvari, par kumar, vrt moram malo pospraviti oziroma stran vreči, kar ni kul. Ga malo pripraviti na jesen. Ne vem, če bom še kdaj vrt sploh delala poleti, oziroma vsaj ne v taki razsežnosti, zato ker glede na to, da pač me ni skozi tukaj, no ne vem, kaj bo sploh drugo leto, ampak če bom tu, pa da bom sem pa tja hodila, sigurno ne bom imela takega vrta, ker je škoda, no, ker pač žal ne morem vzdrževati. Je prevroče poleti. Ja, tako malo ozimnico si bom naredila. Zdaj bom pa ne prijedla sataraš, tako sem lačna. Ta 2 dni ful slabo jem, ampak moram sprazniti zmrzovalnik. Tako bom naredila sataraš, to je zmrznjen, mama mi ga dala. Ni še čisto odmrznjen, ampak itak je zelenjava, se bo hitro odmrznjeno. Zdaj bom celo nadkuhala, čeprav bo dan spet vroče, ampak ne da se mi iti na balkon. To bom že pripravljene moje dodatke. Imam koruzni kruh, ki sem ga zadnjič kupila, pa niti enega kosa nisem pojedla. Kavice si je treba narediti, ali pa to pomiti. Prav je že čisto, da ja. Malo danes tak spet generalno čistim, ker zdaj te zadnje 3 dni je bila katastrofa, pač ful dela sem imela pol slabe novice, pa skar nič nisem jedla, kar ni dobro, ampak ja. In je nastala katastrofa. In da vam povem, doma sem že na 5 dni, se mi zdi. Pa še kar nisem razpakirala, toliko sem bila čist brezvezna. Celo pojsel sem poslala, Mika prebruhala, ne vem, zdaj jedla, tako da. Saj si pojedla, vredna punca. Moram tudi za Miku iti hrano kupiti, v glavnem. Danes imam ful nekih planov, zaenkrat nimam streamov, bom videla. Razmišljam, če bi jutri streamala, danes sem si tako toliko naložila, da. Ampak se veselim danes te ozimnice delati in ja, ful. Sem si potegnila dol to
Happy Color coloring book obarvaš, ampak jaz mislila, da bo tek, da boš dejansko barval, ampak v bistvu sam tapkaš, kjer so številke, moraš najti. Ampak vseeno zabavno, tek malo za sprostitev. Da zdaj sem že na drugi. Buzz girly. Ja. Life je utrujajoč, I know. Si moja. Ja, nič, jaz že gledam. Cute, jaz že gledam te jesenske videe v psi. Čeprav jaz sem 30 stopinj, ampak Mika, počasi bo tvoja sezona, črni mucic. Ja. Kam boš šla, Mika? V mene ne talka. Ti si normalna. Vedno bom kakve velike hlače ali pa kaj hlapnega, ker probava. Mika, ne moreš v mene iti. Treba kako vresi kupiti, čeprav to mi ni toliko všeč. Tako da je pretoplo. Tako dajmo. Eno vresje smo pa še vedno. Nisem vam povedala, ampak točno čez en teden imam operacijo dentalno in bom mogla v bistvu 2 meseca na tekoči, mehki hrani biti, tako da zdaj imam en teden, da izkoristim to, včeraj sem jedla burger. Danes sem odla pa suši, ker je petek in je pač znižano, ampak ni bilo tistega, ko je meni všeč in sem si pol vzela to bowlu, ki je v bistvu bila cenejša, ko bi bil suši. In zgleda ful dobro, nisem je še videla. Piščančji, trakci, riževi rezanci, zelje, korenje, kumare, paprika, kalčki, arašidov, maslo, sojena omaka, teriyaki, omaka, limon in sok, čili omaka in česen. Zdaj sem končno sledilo, da bom lahko kuhala in ne bom mogla jesti, ne. Tako da, to mi je v bistvu najbolj žalostno, ampak le, imaš kaj, zdravje je zdravje. Mi je pa mama rekla, boš pa denar prišparala na hrani, pa sem bila, sam res, pa mogoče shujšala. Kaj bom to zmešala, ampak bomo videli. Ful nekih omak je, kar mi je ful všeč, ful neke zelenjave, ampak si ful rada zmešam, preda nekaj pojem, sam ne vem, kako ne se tega sploh lotim. Oh my god. Kar veliko omak, ja, sem po moje tudi, ko nisem zmešala te rezance, no kako ne zmešam. Še tak je ful teh rezancov, ne. Na koncu sem mogla doma pojesti. Ok, je že malo boljš. Te rezanci so malinko strdi, ostale pa ok. Po mojem bom to jaz doma pojedla. Potolažila sem se, zdaj pa gremo domov. Ki bi začela mogoče tukaj. V Sincaja sem Miki kupila to interaktivno igračo, ko daš not priboljške in ona more pač s tačkami to premikati, ne, da pride do priboljška. Se mi zdi zanimivo za njo, ker rabi malo stimulacije. Tu imamo 2 kumare, pol v Sincaju isto, to je bilo znižano na 2,99, pol sem dobila pa še 30% popust dodatno, ker če vzameš 2 izdelka znižana. Vres je z Hofra, 99 centov vsako, alkoholni kis, pol sem to v Tediju kupila te 2 taki bolj flaši za mezgo, se mi zdi, da bo cute, eno to za murke. Vse drugače nekaj jih imam, tako da nisem preveč kupila. Eno zelo sem kupila, ko je bilo glih v Hofru ful znižano, vačnam, če je bilo 30 centov, pa še tako bolj mini sem vzela, pol eno to za led delati, ker bom si česen dala, oziroma en video bom isto posnela, in ne bi rada onga imela, ko bom za led, oziroma mogoče bom to uporabila za led, pa bom one stare uporabila za česen, ker pol bo itak verjetno smrdelo. Eno kombučo v Hofru, pol sem šla v Špar po te začimbe za vlaganje zelenjave, imeli so posebej za kumare, pa za zelenjavo. To je iz Primarka, te gumice, ne vem, kje sem jih izgubila in sem mogla zdaj nove kupiti. Te nogavice isto in v bistvu bojo te za do it yourself, ene bučke bom delala, ena gledalka mi je poslala en video in sem bila, oh my god, to moram probati. In v bistvu ne uničiš nogavice, ampak jo nafilaš in pol vse boste videli. In so glih take fajn barve, bež, pa pol, mislim, ne bom redno vseh uporabljala, ampak ja, nekaj bom pa nosila. Ok, pol imamo tukaj, mogla sem si kupiti ščetko, pa to posebno nitko, pa to res ful mehko ščetko. Tak mi je gospod kirurg naročil. To je pa to.
Če vas zanima, kako sem okna spucala, ni bad. Vidite, da so neke rižene, ampak po moje tudi kar od znotraj bi mogla pač spucati, ne. Zdaj imam še cote, po moje bom jih zdaj zložila, pa z Miko šla na balkon in pol se lotila balkona, dokler je še svetlo. Malo sem kolebala, bi najprej vrt uredila ali bi se lotila mezge pa vlaganja. Sicer je tema in smisla, da bi raje snemala, ko je dnevna svetloba, ampak se mi zdi, da je zdaj boljše zato, ker lahko tudi zluftam in mi je vseeno, če bo vroče, ker pač čez noč se lahko zlufta. Mezgo znam delati, v bistvu je ful enostavno. Zavreješ paradajze oziroma jih preliješ z vrelo vodo in pol se ful enostavno lupijo. In jaz jih rada pol malo odcedim, da ni toliko vode, da je mezga res taka, bom rekla, gosta, kremasta, ne vodena, odvisno kako vam je všeč. In pol jo pokuham, nič ne začinim, samo dodam baziliko, tako da čisto enostavno. Kar pa še nisem delala, je pa vlaganje, torej to kisanje, vlaganje še nisem delala. Sem pa glih gledala vlog od mojega kolega, sicer v angleščini dela vloge Žan B. In je vložil kumarce pa papriko. Sam mislim, da on ni pol tega pokuhal, zato ker je rekel, da bo itak v istem tednu pojedel. Tako da jaz bom dala na YouTube en recept, kako se to naredi. Ja, bom temu sledila. Saj lahko bi tudi mamo poklicala, ampak včasih se moramo tudi sami znajti, ne. Torej za vlaganje imamo alkoholni kis, pa to začimbo sem kupila, kot sem prej rekla. To je to, pa mislim, da malo sladkorja, rabila pa vode. Ampak, kot sem rekla, najprej mezgica, gremo se lotiti. Byron Talbot pickling. Mika, pazi, vroče je. Ne, ej, vroče je. Ejo. Mika, do. Pojdi tako, vaj. Do, vaj. Ok, to je v bistvu čisto, da samo malo zavreje in se bo že fajn uluplo, tako da bom zdaj vodo stran odlila pa začela lupiti. Tako sem malo narezala paradajz, da spusti vodo in ga bom malo pomučkala, preden ga bom dala pol kuhati. Če hočete, lahko te delčke, ne vem, tukaj odstranite, te so malo bolj mogoče in sladki. Koncu bom jaz itak zmiksala, da bo gladka mezga. S tem si bom malo pomagala, da stisnem. Dala sem. Bom pa skuhala. Predaj si, Mika. Sem uničila to. Ja, ti. Piše, da za 720 ml
litrski kozarc rabiš 1 čajno žličko, torej predvidevam, da je to nekaj polovica, torej pol žličke bom dala v to. Ja, bom pa najprej zelenjavo narezala, da sploh vidim, koliko imam stvari. Mika, boš ti pomagala? Ti si najbolj poredna, ti si najbolj pridna asistentka. Zadaj že vre. Zdaj, odvisno, kakve imate te glaže, jaz bom malo pomerila. Torej, da ne bo, torej, da bo nekaj takega. Če bo še tekočina not. Našla sem kozarce. Side by side we sway there in all the colors. Summer love. Lonesome dove. Floating on a lawnchair in all the colors. Summer love. Stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors, summer love. Memory washed in every shade of green and all the colors. Evo en miks rdeče paprike, murkic, pa rumene paprike. Da ni previsoko. Summer love. Remember the lazy river day canoe. Ok, zdaj pa moram zmeriti vodo pa kis. Torej piše tu za 5 kozarcev, da rabim pol litra kisa, 1,6 litra vode. Jaz po mojem imam, rečemo 2 deci, 2 deci, 2 deci, 6 deci, rečemo 2,5, 1,2 litra. Pojma nimam, koliko rabim. Ful se mi ne da računati. Jaz bom to tako malo na oko naredila. Rečemo liter vode, pa 3 deci kisa. Bom malo probala, kak okus je. Je prekislo ali je preblago. Liter. Mislim, mora biti dosti za vse to. Pa v bistvu bom dala to prestavila nazaj, pa zavrela zadaj. Medtem ko zadaj vre, bom tukaj zmiksala mezgo. Bathing in the turquoise blue, losing track of time with you. Another beach pie sunset view. Ja, kaj sem še pozabila, v kis po vodo moram dati sol pa sladkor, 30 gramov bom dala. O, upsi. Mogoče malo manj, ne vem. Skoro sem pozabila baziliko na podnjo dam, tako da je za v bistvu kot neka začimba. Oh my god, packar je delam. Po moje za 2 flaši bi skoraj moglo biti, no. Ja, dejansko ful paradajza porabiš, da narediš mezgo. No place to be and nothing to prove.
nulo. Jaz tega ne kuham, ker je že v bistvu pač vroče. Dam pa na vrh malo olja, da v bistvu, kako bi rekla, naredim tak sil, v bistvu, da ne pride zrak zraven. Da naredi tako plast na vrhu in da se ne pokvari slučajno. Kako lepo, Ani. Pa to dobro zaprem. In v bistvu, ko se ohlaja to, se bo tudi zares zvakumiralo, kako bi rekla. Zdaj upam, da imam dosti, če ne pa, kot sem rekla, bom malo vode dodala, ker se mi zdi, da mogoče ima malo preveč kisa. Doma sem preveč dala tekočine, mislim stvari not. Bom ledo potisnila. Zato tako na oko merim, pa ne da mi reči, da bo to tudi v nulo. Malenkost preveč, neverjetno. Neverjetno. Malo potisnila not. Dobro, da ne bo kaj ven štrlelo. Jaz si mislim, da je to treba mogoče zato kuhati, ker je zelenjava mrzla v bistvu, a ne, torej ni dosti vroče, da bi se samo, da bi ta vročina bila dosti tudi kisa, medtem ko pri mezgi pač je že vse vroče, ne vem, to zdaj jaz z mojo kmečko pametjo razmišljam, da imam prav. Kje imam pa ta pokrov, no? Zato bomo to skuhali. 25 minut na 85 stopinj, to pomeni, da ne sme čisto vreti. Evo nas. Tadam. Zdaj jih pa lepo kuham, ne vrem v vodi. To dvoje pa že. That's sure something I could use. A cure for the air conditioning blues. Could use some too. A little bit of sunlight. Sicer sem včeraj večer to vložila, ampak sem malo neočakana in bi rada vsaj probala eno. Sem rekla, da to, ko ima vse not, ko ima papriko, rdečo, rumeno. Pol sem se bala, da ne bo dosti kislo, pa da ne bo dosti začinjeno. Ampak je glih prav. Jaz se spomnim vedno, ko je mama vlagala papriko in to meni je bilo tako dobro, ko smo še isti dan, v bistvu potem, ko je skuhano bilo, ko sem še toplo papriko jedla kislo. Malenkost drugačen okus je kot pol čez neki cajt, ampak ful dobro.
Še rdečo probam. Evo si delam kavo, pa grem res vrtnarit. Malo odlašam dan za kavo. Vsak dan zraven kave pojem ta 2 keksa, ko mi je omica dala. Ona jih sama peče in to so najboljši keksi za v kavo ali pa mleko, še boljše. Standard. Standard. Vzameš drug keks, pa vam pobereš. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Danes sem pa res slabo jedla in končno si bom nekaj skuhala. Ene testenine, ko sem jih že zadnjič delala, ampak z njoki in z burato. Komaj čakam. Gdje? Looking up at a tree, I remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart said an open rose. I've already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose, living in the moment in my own balloon.
Evo, dedana smo se poslovili, čustveno je bilo, dolgo je bilo, lepo je bilo, toliko spominov je. Lejo. Ne vem sploh, kaj snemam te dni, kaj ne. V glavnem, da smo še tu ožji krog, pol pa jutri grem pa nazaj v Ljubljano. Včeraj sem montirala do 2 zjutraj. Delo ne čaka, ne? Ok, tukaj se vlog končuje. Zadnjič sem vam obljubila bonus video, pa se je bolj malo zakompliciralo, ker pač ni vse od mene odvisno in rabim potrditve in tak naprej, tako da se obračujem. Bož da ne obljubljam nekaj, kar ni samo od mene odvisno, ne, tako da, ja, mogoče ta teden. Zdaj počasi prihaja res jesen, petek imam to operacijo zob, tako da ne vem še sploh, kaj bom snemala te dni, kako bo vse potekalo. Mogoče bo pa tak tihi vlog s kakim voice overjem ali pa ne vem, bomo videli, no, v glavnem se vidimo, ko se vidimo, ne vem, ne obljubljam nič. Bye!